dados rabi Joko Dewa sampun nguasi jagat talar sampun nabi mun malih sanekirang Wagong ine yang selehang rek Kakang dadi rabi sampun kuasa yang jagat sampun batakon gelah tekenen Agung jagat neken kuasa gelah ha rabin gelah kada nu nyeneng jagat ne kuasa gelah neken bongah juari yang matur kantun mekulit-kulit bawas Joko Dewa durung kemana hantu kiciang ine yang selehang sing kekena dong sing kekena benagung nanga bedih durung nih suka cari sesengak kacang lupa kulit tawang Agung di subane mantegak melah dini di sindu duit be ngsap kenin semaya nang inget-ingetan dewek Agungnya adane gelah dini kadan memadu yeah. sing sida gelah ngebedalang putra jubeng gelah Pangnawang Jubang bekung di pradene madon gelah nyidayang lah putra sing pianak madon gelah bakal madeng nada dini tadi Prabu di sini duipe yen gelah bakalangan paman geneng ha bakalangan tontonan mangkin numun puniki teh sane nyungkanin kayon Kodewa sahino yen pet prade menyanco Kodewa ngemijirang putra mejantan putrane pacang dados penyeldi sapniko bener kewentanan Kodewa rares kampeh kaukas sia Wagong tung dawawu Kodewa baos kadi punika yen saking dibi wentan paucana tunasitnya sampun dipuan di tiang lumak sana amat kancang nih bisa delun mungkin sapuniki bisa nantuk sampun Sukodewa sungkan-sungkan ring kayon sekanton di tiang wenten riki ngayah Sukodewa di tiang sampun kawistara bawa sang lantuk banyak-banyak ke patih Agung bungkil dayo di tiang iring mungkin mau winaya besok terus sung kalian siro sung mana di tiang sapuniki men kengken kedua kan pamannya dengan jani nugel di tiang doang aduh jangnya tadi pate api palungo Cokor Dewa dan mau dua putra di tiang Arianangnya dah sehingga gitu di tambangan mangkin payun titiang enak sidang mangkin kengken di astone Pokori Dewa nentan ma dua putra titiang Ariana nggih bayun titiang sidang kita gam kablok kesang bungutnya ha katagian bungut tiba makisen katagian mamangcang bungut tiba di telaga ya dua gong nih kadang ibu dua gong tuh memikir kelawan parakan hati-hati sih ngomong nah boleh lah maksud sih boleh lah yang kan sekali-sekali jenang Ra Adi bangun bulan awaci Ra marah desak gelang nggih bilang nampak palungo Cokor Dewa ring sikian di tiang merangsa gaya cai merangsa jeneng Ra tiang marah desak gelang merangsang mak kita ngujang sih di tiang gelesan mah kita begitu mak kita ngujang bubuk yuk air ratu Ra mesulo jaci di banyu nih berat batak bagusan goban sini ben bedek nya kita aja gelah bas kakaknya ya net aja gelah bubuk lekat aja jelema cap apa ya pesuna ya lekat Ah. cap kaki 3 kengkenang dasar bungut potongan bong jopi wah napi bong jopi nih nek kene Nggih. bungut monyong sing bisa sepi canggung jopi Yanido ketekan warigo gengken Sindo lanak ukir kulantir gengken Didoran ngap petenan kenyir ye salah cira salah Napi salah. seng gelah kenyir ye Masih, cina kenyir iki kenyir aci asal golongan bawah asal gua merangsang kenyir Didang kenyir Bade ngayo enam sampunan bangetan pisan atuh Agung nyaman kitiang nak blog niki
Ten nawang napi nyaman di tiang niki. Ah. Lemo buang. Buang. Nggih, durus memitra. Duak-duak celengan sama pedel. Jag, kada nak ngudiang nyaman di tiang belok durus memidre. Dah tustos polone gigene. Kan, tagian bungut tiba makiset kan nabe. Yan makiset bungo tipone dan tetiga balungo cokor dewa macangkam. Ujang telu. Ada gitu. Asiki cangkam kordewo. Ah. Kekale bungut ni logam. Ah. Ketiga bungut teh. Ya, boy. Seru pangang, seru tunu. Nya nunek gelah. Yang Kan, nu nafsu sih. sekali-sekali. Ya, sekali ajak gelah. Tak usah lah yang. Suak ketang bungut. Tak usah nyang. Joko Dewa patoh kadi anak alet. Bang Taen masih gelah menggonyakan paman. Nejane di subane kepikayon ben gelah. Dadi melot gelah ngimbuhin buka winayan pamane to paman. Terus lah. Suara apa tuh? Sing suara apa bodoh? Artinya kekini tuh. Antiang nyegelah paman itu di jalan bet ngandang paman. Antiang kamu jang? Ah, suara apa tuh? Suara bungut bojong monjol nenenan. Oh si putih. Patah si putih. Paman. Salehang paman ini jani pangkene bendalah. Daging nipisan sapu niki dua gong. Sejeroning bacang ampi yang menyantuk Dewa saking puri niki. Ngiring sani mangken, ngemardiang sani kuasani ngeraja pisuno. Cocok. Patut. Yen inakan titiang kadi mesabatan. Titiang mana nyabat ipun mesah mangga ipun nang sakit kiwanten titiang ngilih lima mangga nenten titiang ke kantenang sapdika. Paman agung. Sajan paman ngewinayu. Dinane jani mejalan paman. Mapan kalah melah kepikayon ben gelah. Sake wale, ritat kalau paman bakal lanang winayu, yakna paman. Dat lemon, pangseng paman pancebaya ni baken, paman kena gelah masih bakal kena paman. Patut pisan waktu suksema titiang. Belum mau juga orang puri. Belah paman. Ya. Ni madan unuk pingit. Ke wala seleh pencai lacur cuma kena dua. Bersah. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, Dibudak, dijilat, rahasia kan? nah. Jangan bilang siapa-siapa. Rahasia kan? Ah! Jag bragat ngitung ngelelek-lelekan cai. Ya. Lain suku madan pedang bunga ngerti kalau. Ye. Bener bakal jumuduk mari pekoloman di dana Kiagong bakal nuti rupa ngelekas di dani. Terus. Jika bertugas menang, ngien liwat ai, saya mau sawah. Terus. Ada ngien kok. Jalan Asaduddin di Joni kok. Yang ternama Jalan Asaduddin. Jika berangkat ngaduk-ngaduk satakan. Anak ngaris ke Sendadin gol cai. Yang wake. Yoi. Terus. Ya, terakhir yang lepate saksana. Aduh, apa penadian mungkin jadi? Mai bang tawang pikengken. Lan.
Nek kengken dari tumen suwung dipuri. Iyan kayun-kayunin purine rasa-rasa kena penangkap berasa. Awenan parakan pengabeh linggih sing ada bani tangkel mai ke puri. Iyan depan teh ni subuh. Parakan pengabeh linggih mekejang subuh sido pada napak. Ni tekan kerabi sing masih ada tangkel. Pemekas rabi ni cenikan teh. Biasanya sembangan subuh ngatur orang wedang ke pekoloman neklan petengahi konden masih metangi. Adi jaga lagi dewa. Adi. Dayanan beli supaya dewa kesiap. Nah kengken tadi jeglensan rasa semita ni dewa ni. Ia namun teh jegege, ia namun teh manis nya adong kejegegan kelawan sebong. Ian kayu dan beli kengken cara wayang golek ni dewa misi mekal nak kengken sudah ini. Jegege yang beli. Jegege dewa. Manis. Yang sampun beli raben beline jegeg manis. Man? Nang udiang titiang wentan di doren jek beline sing tau nang beli titiang. Dewa ada doren beline. Iya. Kemudian tadi dewa menang. Yang dibipu anak kadang mau wangsil dewa beli titiang utuh pemargen beli tumben tadi dewa jak menang gini. Ya. Dewa menang gitu. Mana titiang sapuniki? Ayo nih dewa. Riantukan pemargen beline kegesuan sekadina kepung maling. Mana titiang mang danining menawi beli jaga lunga kijel ni kedawinan titiang tan megeluran. Kemudian tadi dewa tandro. Beli sang nato ratu ang aworak murdaneng jagat sinu di publik ke bos. Beli tedon sing adelen pacal nuriksain panjak ijo kada ni dewa. Beli gegesuan memarga. Jaga nedonin panjang. Bener. Beli agong. Meriki pemargine jaga nedonin panjang. Yang iki kadang margi jaga ke gedong madon titiang. Yang yuki beli jaga nedonin panjang kadang mereka margine ke jaba. Lagotan titiang lengoh. Lagotan titiang liang. Dan titiang olok-olok. Dan titiang olok-olok. Nang menang malu dewa. Dobe ni dewa nyamatang unduk madon ni dewa ni. Iyan madon ni dewa tosat maku barang bangko bos yang ada gaya na bin. Mekas tresnan ni dah kali dewa jani. Ijo ben beli ngali. Beli. Kengken. Iyan madon di tiang nikah barang bangka nge. Benar. Mangken. Oh kengken. Iyan madon di tiang barang bangka di tiang na ajak mangken nih. Kayu ni dewa nang udian. Di tiang ajak mau kolom beli. Weh. Beli. Sing dadi. Ada standados. Ngaleh malu diwasa ni madan melah pendan ada diwasa melah itu malu dah dibeli kelawan dewa mau kolom. Aduh beli ampun ngalih duasa beli. Kayu ni dewa. Aduh beli. Kengken. Ampun tentahan. Weh. Nawang lak tekining banyak apa kerasa mesti tentahan ini. Banyak kunen lekin yang coba kena hedot. Beli diolah si coba beli di yang yukti niki tentahan beli. Kang Wang malu madeng-adengan nah. Nah nunas malah kita kan. Apa ni sanang tunas si dewa. Yang lenan kan kita tunas si dewa apa kalau si dewa rasang si do bila kar ngisirin kayu ni dewa ni. Kan nunas napi-napi. Mana pun itu tunas si dewa apa ni. Nika nunas malah kaceritan beli. Ye. Beli. Diolah si coba beli. Yang nunggu dewa makacerat sinawang lak apa tunas tu. Titiang mah duwe kacerotan. Weh, rak nang mai. Pak Sakir kawin. Kijel. Weh, rak. Cara Donald bebek kok gitu. Hai, jeneng. Banyak sih. Ngawak cai tangkel mah ya. Nyen cai ngutus pas ada tangkel dia jangilah.
Manang titiang wenten pijo napi kecerat mekecret titiang cena kacrot. Cai dadi apa dinira? Dados parakan titiang. Oh dadi parekan. Inggih. Yang merasa kan dewek tidak diparekan ngangon bener pertia sesananing parekan tingkah hingga itu ring sambuh pulaku luwih wawalangan tinebah dening pengingon yang warna abu. Dong awak-awak tangkil meja cengkelah yang sing ada putusan. Inggih. Manang titiang wenten napi ya sapunika. Yang bener dari parekan dipuri nek bener cai ngayah. Inggih titiang lusut pamit. Tau tang kepuri. Adi jaga dewa, menang malu dewa sayang. Sayang makin beli. Ne jani mo dewa sedang mau kolam, yang kanti lantas beli uyut lawan dewa, nyanan metangi mo dewa ne beli siman macandau lawan dewa. Menang malu dewa. Beli agong. Mau aku metangi. Tayang. Dong udah dadas beli rauh meriki beli. Oh? Malah jebas uning madon titiang. Mujang beli. Pasti kebeli pacang keduken. Mujang Mang nenen tanwit sangkaning niki titiang merebat ngajak madon titiang. beli kaden Lugro beli. Sampuna. Sampuna ngeremisi kian titiang. Beli. Sampuna. Sampuna. Yang rasina hadok jireng di pokolaman melang dewa cingak ke balu. Yes, jadi aja ke. Pas awalnya. Aduh, beli celaka beli. Aduh. Celaka kengken. Celaka beli. Apa nih sanang cingakin dewa apa? Beli. Ipaman murah mekebles saking kedongan raben beli nih beli aku. Ipaman murah. Ini. Kemudian tumben jani ngurah bani melaksana taitan patut parok tekin linggih lah. Kan kemana tuh? Yang depan tenis kuliwat konden tait apu be yang akar ke gedongan kadirasa nincap puri gedongan sing tain bani ya. Kan kemana tuh? Mana? Bang beli dekat atas ke pekolaman mau idewo nih. Ini sudah tidak ada. Sekarang bolos beset ke sana. Nak kengken ida. Kan kemana hendak di tiang agung? Alon-alon nak beli agung. Ida meraga istri kan yang beli. Ini. Iuk dikagiat sikian di tiang Ratu beli agung. Dong udah ada dosa sebeli ngoros sikian di tiang. Napi iwang di tiang beli. Inarang nikahin sikian titiang. Mang nenek pasti ke titiang uning. Reng dijel kirang titiang. Iwang titiang ngadrang ayah ringangan beli nebli. Engken? Dijo iwang titiang ngadrang ayah kini angan beli. Mati pak. Mirip sing kenung penjing rasang kengken semitan wakil di pelangan jani. Iuk dinentan kemana untuk titiang durosang beli mau bahas beli. Turmaning sing cido penjing rasang kengken peleh di ukodanya ini awenan wakil sahasanya macain di pemulasan. Konden rasa liwat apak-apakan basi tekining tingkahnya ini. Nyen kerajak meliang-liang di gedongan. Nyen kerajak mendeman-deman. Hah? Makito kedek titiang beli. Miragi runtuh pacanan bini asapun di kering sikian titiang. Maleh tanro. Mataken parin dekane punika. Nego mandi ring titiang makala mirip kering gedongan boyo jetios. Wantahangan beline. Beli saneng reremi sikian titiang beli. Beli nih ajaknya di pekolaman. Gumanti patut pisang. Melang malu ngemelang bungutnya ini. Doyalah rasanya ngemelang bungut termaneng masebangan nih. Nyen sekarang jebok, nyen kerajaan di pokok lama. Sampun pasti ke antuk titiang.
Wantah beli sanering di tiang. Beli saneng rami sekian di tiang beli. Bos sekali wasin nyai beli aja ini bukan laman. Sampun pasti ke. Pasti pleban. Cik. Wako. Nawak titian wako. Dados jak wiroso Joko Dewa Rengiari. Nabi siset Idayari wako. Sekalo kelawan neskalo bakti ini merepekin wake. Kumandi patut pisan. Dia nunduk bakti ini utamu mulu sanang buatan kuala yang bakti ini mulu wake tak terima lagi cek. Alon-alon menang dewa sayang, menang sayang. Selesai sayang. Hei, Iwasin. Apaan nyai jengahin pejalan wake dot jengahin pejalannya. Boleh mah. Do pesan nyai nutuk pejalan wake ke puri. Iar kanti nyai nincap natal puri. Seng bongan unen puri lakar bes-bes ukuran nyai. Yang buni kira ben beli. Beli. I dewa. Janganlah mukolom. Mangket. Benar. Ngereng beli. Yang sarang. Sapuniki sikian Reng dijominap kirang pangobakten Ne mangkin tidiang mangin sapuniki Dan udah dada serta benyol reng sikian Ratu Haji Agung Suryanen puniki putran Haji Neji Rendi jominap kirang kerten yasanati Ngarti sikianti Mawastu sana mangkin puniki titiang mangin sapuniki Yeneng yukti Haji sayang reng sikian titiang di Sampun ang sedo ke mantan nelengang Elenang titiang puniki putra Haji Nawak. Dia. Eleng-eleng ngangan pada anak muda. Adi anak alit leng margine nangis. Sampun diudo sarang menyane malek sampun. Dia. Sampun api. Dang udang kene dadi madudok-dudok lacur kelai mama. Dia namon niki sampun picani dos anyang diwasa napi malih. Asing tinakang kelah tini diburi kasengewang pele. Ne jane gelah kasih sepang tini diburi mama. Sisipang sampun api. Gelah kasengewang nyolong semaro tini diburi. Amatin nistan gelah ne jane mama. Nawak sira mau sang kodewa nyolong semaro menyana napi do aku. Udah beli agung di mau sang. Kodewa tan sampun pawikan. Ide aku yang saneng lingsir ang sampun yusan idoe. Kinucap yang sampun lingsir mau balik adi anak alet. Kian nika pacang kegahan kodewa dan serahino kodewa pacang muklebat yang kuri. Dengo diang dadi paman matur buka gitu marap kening.
Di kengkene gelas sing nguku paman. Basa kala itu murdan yang jagat tidak beli agung ni mau sang kelah buku kita. Apa keseng patut kelah nguku? Patut di tiang dan misalah dengan kodewo kewandan. Yen dados tunas di tiang mangdo kadi mapetat. Kasar antuk di tiang majarang sekadi mesabuk. Ngiring ulah kang akidek pikayone. Mangdo sampun nang serahino biudo ring puri. Kan nyalet kayong kodewo panggih kena antuk pedak janone. Nika kemantan nikah itu sampun banget sungsut kodewo. Wenane ngawenang sakit kayun gelap. Tapi malen api. Kewala gelama pangide kapen poko dan pamane. Disubane gelan nundorang undok gelah ini paman. Nggih. Dapasanyen paman lakar salah tampi. Sampunang sumonio ring ditiang. Sampunang makebangan bedah kangen nika. Menawi alo ayu becek kaon kordewo sane meduwe yang sane medebe nikah ratu nikah napi. Ide beli agung mau sampah. Nggih. Ne ajaglah nyolong semaro sing jadon. Siro. Dua poko dan pamane paman. Dong ida iraka mau sang titian sane ngiring kodewa nyolong semare ratu. Jaji peng gambone sambat. Yen perah titiang matur yang ajang somat titiang penyuwan kodewa yang karang kepadekan. Asase sampun jangkut-jangkut titiang. Nika ada orang titiang ning kodewa sapuniki mangke nantuk budal kodewa titiang ngiring. Titiang pacang matur pawungu ring ida iraka. Tani paman lakar matur. Tung tiang nenten mau balik ya titiang dan matur kayo ning itu sayu waktu titiang melaksana kali pernikahan itu. Yen saja kita buka atur pamane. Nggih. Landi yang jalan paman. Ngirim. Kalau hijau aja. Ke padang galak ngale kamar. Sing wake sing menyet. Kapan bikas ya tertingkah pengapih marap purine. Mau kadi ngurah nejani. Ni subuh kawis taro raos sango. Kerobak menjalan, resa dino-dino gawen cine ngebet tengtal, meki diang tutur, meki diang kebisan kenya mau berayone. Tekaning teko, araos kelawan pelaksana memimpat. Ni patut cakop lima sungsong ajak kejang, mekadi linge hidana kiagong. Do ajak cuma jele pola, nyolong semaro di puri, nyak mirip gegawen pastek nih. Nang wakam takon. Kone cai ke raos wanen dini. Tunggiang ben misi nagih ngelingkung. Jak ede nang wanene dia-diaton diajang panjang. Mekenah bener mediman, mesap-sap, medop-dop, melalong, dong laut tang tua. Nah. Weh. Tumen tepuk nyamone ratu. Aeng sigokne nyatu. Diman sep-sep lalungin gitu. Nyen tunian beli tiang nyep-sep diman lalungin. Mitran cini nyen buen. Benar nyen. Ida nak jagong ni ajak gimana di gedong. Hei. Dem baja merekak bobab dah di jelemona. Ngemudang tuak seko. Somah anak raben itu dua gong petempelang ke nyamuk. Yang mula sepalan resno beli menyamuk yang diang. Somah beli apa mai? Diok beli kal sep-sep di man diangmu. Melajak bebener nyatuona. Awana ngaman podugo le awake sangkane nyen. Kadan sangkane natak tes nunah pican itu dogong biang. Menganang bener nyatu kengken. Kene jona. Pangde celangan bungut ken matoe. Beli bani nyamak tang tiang. Memitra ngireng itu dogong biang. Apa ada bukti, ada saksi? Nakon bukti, nakon saksi. Benar. Mirip si yang percaya kena os wakilnya.
Kenapa? Wakil sing awak nyengohong dipal melaksana terayu. Ada saksi nih ngenut gengken pegawai sendiri. Antot. Paman Ngurah. Ya. Yan kene de